no very serious on say Susanchi here. Yeah, okay, me to Susanchi here, me call personal. Susanchi here, right. Emma made the videos on the 2 drama, we can't want them. Na enra na jo enra nwumre be 7 there about na me nenam you could pay honum yeah na message say Jeff sa video no to so my hwe ade wo ma be fa eye bin na nke de ball agum no say no on the ball na gu fom sa hwe Facebook bra Facebook me hwe ade be a community ani party ho adan sisi honum na o he video no a o hu say nsuo maka che say o mu nsuo o mu nom e ho na wo Eti MCE. Eti wo dey say Sadat very fantastic guy. Come wo dey wo say wo mfa hwe ho. And now the okuhu ye next no. We nso ye different. West. E ho no a West because he say crowd bin na nka ball na be gum no. O ma ye free ho. And o mo de ball na e gu form. This is bad. Very bad. Now his tension pampan kofi. Me kan say bia unti ase. Say wo ko aka kram wadu ho omo ti community ba say ha nipa twam bebre enya we ya wo mo da ho wo mo ti ho efie atwa ho ahia nsu omo no mo ho Sadat ye mama fo mo ebewu he wo dwene ho a wo nti ase na ye sa e say o man pani 350 million na o twa ye say emfanye sa exercise na we say no na ye bi say e wo hin is say military for no di animu and no mo say o mo ya assessment hey mo me hwani ye o my Ghana ye dia ni o ye ni ba bia biem ko akwabena eno kura nye nkoye ana se eno kura ho ayi mpompona ye maya the assembly fund na e ba no for sanitation location what are they using eno kura e pay as you dump that is it enti kura mo how ne say eno ne say sika mo jeje na mo de ka akosi ho ne asa gum keke eno so mu ntimi nye yensa nyare nka ho mo amu ntimi hwe yensa nyare nka ho otiwa je say no maybe wa kura odwene wa ntiase na yasa bola no na so de okay kejetia me patro yensan ko kejetia Jeff yem ko kejetia na hwe kejetia no pay ya me no ka say kejetia e free zoo dan no ho e be se ko MTN ho no MTN ho baby MTN for no Jeff yem hwe ho nso so de e ko so ho no me he bola egu ho yem hwe bola egu ho nso so oh no na ubisa ho say enti there be no me de go say kejetia bola kejetia no aha bola no we dan share but no kejetia de or the be my now, that is serious. Ubisa who say even the Central Business District Rampo why? And I don't try to me yiri. And now no nya na yiri ya bottles na musuani. Ubisa say president we are bregu. Seriously. We are done more because one hwe ye pa dia na nado dan kwa Akufo-Addo penso ye kan ya papa ya reshuffle na manfo bu afu na manfo adwa reshuffle na mata. Osu ringwe Jeff no so to sumaye osu ringwe de no wo hwe ya twe anwea no are we okay are we okay what twe anwea no wan fa nkwa chiri kura wo esa gugata enti we no yakoya sanitation exercise no kra ye den enkrofo mo wo sa area ha ring osu ring a won mo ko boa ye eme sanitation exercise o ma bregu ya mo ma duane o unim say omo ekọ prapra nyina abanya mo but omo afufu omo di ni fie ni omo banku no omo de ko boa ye say oman ba panti omo ko ye adwuma and at the end of the day assembly ni ntimi mfa sofi ma men kan za o mfa sofi and ball yi ms sembum emfa nko na enwuwa ne nsa enko gum na emfa so be na ba adwuma ye so we ekwan no ho gata no ho ewura ne go ringo ene go no enti insuno to na asa wash na asa ko na asa so asa sika national sanitation day na asa so enti mu bu ye say ya gene no wo ya gene yenim nyansa ho omo no because they be am kan ye be enti mu bu ye say yenim nyansa serious enti they be national sanitation day na di akire na yekoye they be na yekoye enti we sadi we say we sadi we ya e be da no akọchiti mamuni say wan ni fie ni to watch no tankers ne be da ya adwuma and ye behwe enforcement no so aye gigya mu no and that's a lawyer wa lawyer Samuel Adu Otu o ha ye bedi nkomo bebre wa bene e wo mrem na wa bai de ye behwe because eduru ba bi na ye nso
yɛbɛtumi asiw assembly na siw wɔn saa no a yɛbɛbisa mmerɛ nim ɛnso yɛsiw wɔn bebree so wɔn because nɔɔma bi wɔn yɛ a ɛmoa Kofi ansa na lawyer babam no ɛnra ɛso arɔho sɛmi si so ame efie na ɛhye no odi push no ma me efie na ɛhye no efie baako ɛhye wɔ so ame okay ɛsɛ ɛbɛn Royal Montessori hɔ no mo this is the house very sad ama abɔfra baako ahwe ne nkwa very sad nti so ame for yɛmamo yakɔ yes yɛmamo yakɔ ɛmabusua ne yakɔ nti eni ɛsɛ efie no ahye ma abɔfra but when your information as to what happened I don't know for now say fire service bɛka say investigation cost but charity hospital right ben hono charity hospital hono mama yeah we do follow up and see Busiano omonkafra that's a sad the whole building the dine nyina ko nipa pressure ne nko era dey show on red nyame mfa abofra ne kra nsie right me da se kwabena insurance